haifano norokni flag so festono nukha 1433 abo bahai kai ungkha sir please. Very simple. 598 yo tibra bisi changjago. Ngekai abungkha Gregorian calendar ni kok. Takla Gregorian calendar 2000 musak 23 December 22 tarik chang tong. 2023 ni 590 minus kaya kai jeungo bono tibra bisi. Semaro gab kisa 1 year advance ka amno correction takla khlaijakka. Tawde confusion o mungsa krai simple lingai 2023 ni 598 minus kedi 1433 ungnai. There's enough. Sir, busuk borok bang khanawa jago. Oro to noi da lakh ni borok to komungya. Nge taklai je jeng tak wong khoya go lama eng cha ye hin khanao. Abo